هاي سوليز، ويلكم باك ورجعت لكم فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اسهل لفات طرح انا بجد بحبهم جدا. اولا هم فول كفرج فمش هنبين الرقبه خالص، وفي نفس الوقت يكون شكلهم حلو. جبت لكم اكتر لفات انا بجد بحبها قوي ومعتمداها اصلا في الصيف، فليتس ستارت. اوكي، اول حاجه انا لابسه البندانه دي، هي اصلا مخبيه الرقبه، فبجد انا بحبها جدا. فلو عندكم عادي عندكم بندانه عاديه اتس اوكي، كده كده مش هنبين اي حاجه. اول حاجه هنمسك الطرحه كده ونظبطها. لو عندكم دبل فيس هتبداوا ان انتوا تحطوه هنا وهنا، بس انا مش معايا حاليا فتمام. طيب اعمل ايه بقى؟ همسك الجزء اللي انا بحبه، يعني مثلا انتوا بتحبوا الناحيه الشمال من وشكم، تحسوا شكلكم فيه احلى، فهنبدا ان احنا نتني الحته دي كده ونمسك الطرحه. هنحط بقى الطرحه في البندانه. انتوا طبعا البندانه بتاعتكم اللي هي العاديه بتبقى اخرها هنا، فاحنا هنمسك الطرحه كده وبدبوس هنقفلهم ببعض. تمام، هقفلهم واجيلكم. هاخد بقى اللي احنا حطيناها في البندانه دي وهنرجعها ورا بالراحه خالص كده. اوكي، احنا كده تمام. خبينا الرقبه دي بقى، ممكن تعملوا فيها اللي انتوا عايزينه. اول حاجه انا ممكن امسك الحته دي كده واعملها بالشكل ده. بصوا كده، انا رجعتها، وده كده شكلها بجد لذيذة قوي. عايز اقولكم ان هي بتلاقي على اي دريس، مثلا لو انتوا بتلبسوا دريس او سكيرتس، بجد بيكون شكلهم حلو جدا، وكمان من ورا بجد خطيرة. نفس الكلام بقى ممكن واحنا عاملينها كده ناخد الحتة دي ونتنيها على وشنا بالشكل ده، وناخدها. لو انتوا مثلا مش بتحبوها تكون سايبة كده، وناخدها بالشكل ده، نبقى برضو عملنا شكلين. شكلها بجد كيوت قوي، حاسه ان انا حبيتها اكتر، بجد حلوه جدا. تعالوا بقى اوريكم تاني واحده. بعد كده بقى هناخد واحده تانية، بس هنغير فيها شويه. احنا عايزين حته تكون قصيره وحته تكون طويله. اوكي، القصيره هبدا ان انا ارجعها ورا بالشكل ده، ولو عندكم الماجنت هاتوه. انا مش لاقيه بصراحه دلوقتي، فهستخدم عادي دبوس. لو عندكم دبوس اتس اوكي، اي حاجه يعني. هنمسك الحته الصغنونه دي ونحطها في التيشيرت او القميص اللي انتوا بتلبسوه. نبدا ان احنا ندخل الدبوس فيهم، وبعد كده بدي هبدا ان انا الفها. اوكي، دقيقه واحده. اوكي، هلفها كده، يعني انا هرجعها كده. اوكي، مش هاخدها معايا كده، ماشي. وممكن بقى تاخدوا حته قدام كده يبقى شكلها كده، او ترجعوها ورا عادي. بس انا بدبوس هبدا ان انا اقفلها كويس. الدبوس اوكي، انا كده قفلتها، في نفس الوقت مديني شكل حلو من ورا اهو. عايزين بقى تدخلوا دي جوه اتس اوكي، عايزين تدخلوها كده عادي او كده، ظبطوا من هنا اهو كده. واحدة تانية بقى هبدأ ان انا اتنيها كلها على وشي. اوكي، هتقفلوها بالشكل ده وتاخدوا بقى الجزء ده وترجعوه ورا، ودي هنبدأ ان احنا نعملها كده. ممكن بقى تاخدوا دي، ممكن تاخدوا دي تعملوها كده، او تبقى بالشكل ده. شكلها بجد حلو قوي. هنرجعها ورا بالشكل ده، وانتوا بقى ظبطوها من هنا. كمان عايز اقولكوا شكلها ورا خطير. عندي واحده برضو اول ما اتحجبت كنت بعملها، بجد بحبها قوي. هنمسك الطرحه من النص كده، تبقى كده. شايفين انا بجد بحب الحته دي تكون باينه، مش اقفل كده، فهعمل كده من النص. وبرضو بماجنت او بدبوس عادي هتبدأوا ان انتوا تقفلوها كويس. اوكي، فده كده هيكون شكلها. هبدأ بقى من الناحية دي بالراحة اخدها كده
ومن هنا اخدها برضو كده. بصوا بجد شكلها خطير. ممكن بقى تظبطوها بالبيبي كده، بس انا برضو مش معايا دلوقتي، فاهو. اولا الرقبة مش باينة وبجد شكلها تحفة. ممكن برضو تتنوا دي وتسيبوا دي بالشكل ده، اتس اوكي. عايزين تتنوا برضو دي كده بس مش حاسة بصراحة، فاحنا ممكن نسيب دي ونسيب دي برضو. هقفل هنا برضو بدبوس كده ويبقوا الاتنين شكلهم كده. واحدة بقى كمان، هاخد حتة قصيرة وحتة طويلة. القصيرة هبدأ ان انا احطها في البندانة برضو تاني بالدبوس. اوكي، انا بعد ما عملت كده معاكم المرة اللي فاتت انا حطيتها هنا، يعني حطيتها ورا دي. لا، انا هعمل العكس وهجيبها الناحية دي بالشكل ده، ارجعها ورا خالص. وبعد كده ممكن نعمل كده، وبعد كده بدي هبدأ ان انا اخدها من النص واعملها كده، تبقى full coverage وفي نفس الوقت تعمل الشكل اللي هو من ورا اللي انا بحبه ده. بس انتوا حاولوا تعدلوها كويس كده. بعد كده برضو دي سهلة قوي. اول حاجة هنتني دي كده ونبدأ ان احنا نرجعها ورا، بس مش كده، فاهميني؟ هترجع ورا خالص كده، لورا خالص. يبقى ده شكلها تمام. ممكن بقى تطلعوها كده برضو يبقى شكلها لذيذ. دي بقى هبدأ ان انا من النص اخدها كده تمام. مش حابين ممكن تعملوا كده، بس هوريكم دي الاول. نعمل كده كده، ده شكلها. انا برضو دي بحبها قوي اهي. ممكن بقى بالبيبي ليز برضو تبدأوا ان انتوا تظبطوا الجزئية دي. وبس كده، ده هيكون الفيديو بتاع النهارده. اكتبوا لي بقى في الكومنتس لو حابين ان انا اعمل لكم لفات طرح تانية بس بانواع طرح مختلفه. يعني دي كانت موديل، لو حابين انا اعمل لكم بالجل او الشيفون اكتبوا لي في الكومنتس، وانا مش هتاخر عليكم. اشوفكم بقى فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.